السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Tugina tandike twakomye mu musomo gwaffe guno ogw'ekitiibwa ogwa yasarna. Twasomye okwoona ku alif oba ku hamza akatono ntegereka. Twakomye kweno layini, tugenda tandikira kweno. Tuyina a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bari'ikum bari'i ri'i sosi ri no utwe tusoma ino si sukuni nitibwa kasra. So ri'i bari'i bari'ikum bari'ikum bari ri ebantono bari'ikum akhadna si tosoma sukuni wetali eno kha'u eina fatha. So tuyina khadna so si khadina si khadi ne khadna akhadna qara'ta qara'ta luansanga ya alif ina sukun tuka ra'ta qara'ta imtala'ti la ino hamza kwana ko bukoni katono gamenti imtala'ti so si imu ne imtala'ti bisa aqrartum إنه قلقل أقررتم يأفكون وأمر رؤياك وأتوني يأمر kino okiraba kiri wa'mur lwansonga ya sukuni kurra nekiba mur naye kino kiri muru ya'muru lwadhamma ya'muru wa'mur ya'muru tazdaduna lwaki sinywamu awo kisinywamu lowooza bismillah. Mubitegera naye banange abagamba nti oba obitegeera jangu onsomeremu okitegedde. Come to my inbox mu WhatsApp onsomeremu okitegedde ku 07841654 nebaza mwenna abatukwatirako ku nsonga y'okubeera online. Barakallahu fikum. Waliwo abaddu bambi nga Allah yabawa omutima omugabi. Barakallahu fikum. Bagamba omusajja ono posting ebintu bino ajawa data. Barakallahu fikum mwenna abakwata mu nsawo zammwe. Inshallah ekitiibwa bawa abasiime. Twabagamba tulina program ey'okugula sound card ne laptop ne camera tukwate zino videos nga nungi ntegereka program egena mu maaso era abaddu oya akasente kaabwe. So inshallah taala omuntu yenna
agala otuyambako naawe tweyungeko ku 0784 548 0703574535 kyonna kikkirizibwa kyokola ki tonowaayo. Muhammad Matovu gemanya agali ku namba ez'amasimu ezo era zange. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.